Kat ba nang nyat ki por, ki surok kila nang dap, dagi kali ki bahe bat ki barit. Ha pereng ki jingkim ki surok shnong, bat ki jingbon ki kali ha ki surok ba. Bat ha ki jingla ki brio bantit, ye ki kali wat ki barem kador, layo ye ki brio ye pukuntup, ye ki shendrang bat ki kentai, nadu ki badang samla, kakarta, bat hadu ki balaya orang ba, ki banyak kali, kamtam hakanong ba shalong. Kawai negi school hikan ya kali ke bapau khmat hakanong ba shalong kade ka don driving school hakani ka training school la hikai omtang banyak kali henry ru bantip iki rule ki an ki bayadai bagi traffic rules but safe drive ban husiar ha banyak kali banam ngat hakano ka accident tus ngap hang ni hakani ka jingi kren bunong seng ka don driving school Nakating Jonathan Dun Dunay, but nga sedang ya kami ka Dun Driving School menta ngadu senam arhajar iway menta laya la kemba apply senam ngin mentau senam ngin yo arpsau ndap arpsau senam. Ngala sedang ini kam haki tiki por haki senam arhajar iway ba empat dadan driving school. Te ka laidon kam ba nikai bai brio ya ki road rules nang ta road etiquettes nang ta pada ban batai kumno bakin nya ba ki rule ki an mabun nga i ko por ngi nya klumar selong julum te nga tharai ya kami gajing sedang nga kala yarap i babun ki ba la enroll bat ngi bakin kam la ban nya ba ambe ta bakin chu control ya machine lane bakin chunya kali ndrai bakin nya arukum ta ki brio ki ba long tip brio ha ka ba ila ban lat bon ki accident ban lat bon ki no ki jing sneo lane ki no ki balong ki ba ki jing jang bingim ki bom stonak kinon katu kat ni ki jing ya bang kendu kawai kalong ba menta nang bon ki kali kala nang kam su kam dalong su mensua pa mengisang mensua empat don traffic jam tan ki brio ki dang mas ndap ki la ban nya bi budak surok ngai mentah pada kala bun belaka traffic jam pelong ru ya ki brio ba kin kam slam ban gain confidence lamar ba kala kam bun kali ta kawai ru kalong ba kan ni persai mentah ka ya step mo ba everything is like instant coffee instant noodles everything instant ki wandu ki kwa nak banlan instantly ki sukwa ban no maybe kini bakali ki ko abanlan atang just 1 week 2 weeks ngong ba ngibre ki courses bangi offer kalong ba at least minimum kada 1 month course nama ba ki babon ki kay bigidan kaman hikay kidan ki kay maba kumung syo mo room was not built a day igim la man kay lot barkhat in just one day and just a few days kasimpor kat ki bre ba ken learn lot ki ba ki ba kadan ka course bangi follow nang ta ru kawai ru kalong ba kat bagi gain confidence ka simpor iki Yaman ta kiba yarap ya kidan laingun te bat nga long saungut ngidan kumta lai saungut barbor hingi le ban sedang baik dang step bat ka ba bingkong ka bat ka ba sunsting na step kemut ni sedang dadu sunsting na step wala ka de por lir na por langru wala ka dum mang rapor langru ni sedang dadu por sunsting bat ngikut adu kumba drifting drifting kasong kat kemba ki bena ki ba khambon brio ngikut teng gidan ki pom ngikut ada nyo bajiru kemut ngia the whole day round ngia ki classes gidan ki different timings ha sistem ki brio ki dan kemba mat nyo spa praspa ha sistem wakidan ki sistem ki ba kham menchua ki bangi ni kambun ki number of classes ru ka don ka po ba po hiru sejar sistem ya mentah apa nyo spa praspa sistem ban register na mentah ka driving school ngidan kawai ka office apa barik ajan step by step school but kawai ka office hang ni apa jalang sning hajan mapasya mahari pilpam dikibri ku laban one register tu
But ngisim iki kena bandero khatras nem lamar ba kat kum ka rule lan ka anjok sarkar kolong ba ki kena banyak tang nado kena dap khatras nem dan nado baki dap khatras nem saning kita ngisim kila ban man ban enroll kabaning kong hi ga ayu ublay ba padla ublay ba ibor ba ublay ba Bayalam bada rismar bam baro kata house nam mga ikar kampat dan kanu judan kanu ka any major accident ru namang bakari ka jingnang jong lojong daga de ubo blay hiwada but kawir kolong ba nyayu ba menta phi mun chwa parang isdang ba ki normal cars menta ngila don ki dual control cars te mut kala khamdon ka safety hang ta akaba instructor ulaban take over at any time la daki ini ki student ki le bakala namable we have another set of pedals on the other side bo instructor ulaban pedon kam na ulaban shimti na ano to banya but kawai ru ka kadai don kam hanuno kam ka don kam ki tristam te ka don kam ki tristam wala haban ki step da bakriat portulang ru hab ki da de baslap ru hab ki da de ba kalau kumlum no kamariang ru hab ngapai ban mi te kadang kapor ok ting baso bayong kli baso tulap ba so laki ru dai ba kadai ka kampane ni ke ni hablek bai te ngit ba kadang kam hi ka jing taristam kadang kam ka dedication da kadang kam ya kadang bangile ru nginda le na do dono baka way ru kadai ka bang habadan ka passion naman ta ka iba pile te filan ka passion ko pile ka ya ka iba pile ru pi so tanap pi enjoy da abdem sule tamba ni kam ning sule tamba sudai makam lami bangin ni opisan bangin kamay cha po may kaway kalong ba kay ba ngile kalong ba nginde ki brio sa bakila apas bakila anya iyo that satisfaction idong ta kajuhun na kay kam bangile kay bangile ru kalong ba kabawara ay kajing kinan ka donot ba kaladon ka ay kajing mentoy kiway kay ka bat ka don kajing yarap kiway akay kam bangile bot ka kawara ru kajing kinan kata ka kong ka jingin tu ka long ba gua ba kini ngi banyak ba itu bagian kin kam long more rule abiding wala ki len makana no hanoro akwa bagian tip ba swai ki rule ki an kin tip swai ki bat ngi nya ru kum kita ki ngi behave ya di surok kan bingya nambar baginya kali itu ndai bangin so ngin so khlo mo bangil asong halo kali ni ngi perkhat ki bayat alenti sengkian ngi perkhat de ki bayat dak zat ngi perkhat de ki pada ki ba padan kami ki ki kaliru bangin ailat de ki bagin nya bangin lehe tam baginya kali dari ai bangin sorit mbak bangin perkhat lang de ki ba lani kembang na parang mo bangin perkhat de ki other road users lani ki ba padan kami surok ki ba padan kam lang ngin kam dan kata ka akor ka puram